Tayari West irakariye twakutangira program okubiri omukashirikeri izoba orwa mukaga ebyo byokwezi byagenda bya 24 ebyokwezi ko kubanza omwaka gwe 2026 je program yo kubanza eyokubiri kuyihanturwa mu karuru akokutwana mukuru w'ihanga hamwe na MPs betu, then later na bembezi abaza government byanga arengo rwa chairman wa district na ba kansara hamwe na ba mayors bende mbozitu 11 ne boss tumwesije okubasa kwanjura program y'ejo mukashishaka kandi ntwenda garaka kwetegereza okwa karuka genzere twine binyi byo gamba karuru aho kuba twetu n'ubururu bw'emirundi nkeshatu president members of parliament bamiyana ba chairperson na ba kansara babo so akaruru mchweka cyo kakagenda kata ebyuma bya karuru bikakora abakuteza karuru bakakatezaje abasingirwe bikirize nebine nkebyo erizoba tutegateka ariyo mukoro gukurahiza orejectora nonka ishabaramuzi Chief Justice Dr. Flavian Zija mshiro gu president agiye kumutorana ngo abe Chief Justice kan parliament yamuhamya bakamuhamyaho naho abokuba ibarayo kumutorana kwiyamaze kwika speaker aho naho akakiko ka appointments committee kabugana kamuhinguza ngo abe Chief Justice azombigere bya wenye dolo and Zija naraga umucyange cyakigezi atungire okukura kwaho naho abokuba ibiro bice myako banke netano akabare mukuru waza high court mu ihanga oba kwita principal judge akana zombigire bya yorokamba mwine umunyakashari then later yakuzuba yaba deputy chief justice bwanyuma yo kumara kwa Dr. Richard Butera so omushijo gu n'umuntu w'umugisha munonga abokuba ibiro byahwira kahona ho butandu ninja ruhanga kamubikira ibyo birungi okweja kwereza ihanga mbeno later no mukoro guza kubaho nza kumanya guri mu state house nakora herankai we shall later know mu studios nyino mukuru kakuri Yasini kuri Yasini akaraga kusingo bwa kansara bwegombora ya Mijana district ya Kazo kandi member wa park as we know it now kandi no wa inare nyino mwami Charles Mwesije ni chairman wa veterans ukorogo muri Chegegwa ba veteran buri bunyumba bari aba movement tingumanya icyo bakonko mahe no bakumura bija baguma bari abantu ba chama none mesa no bakwa ari mu mahemba bari aba movement cause tukureba ngo veteran hati yaje hata una humara tukanzo menare muzo kuri burida ari wa inare uhibuza kaya bari mu mahe pataka joining ari ya tonyo mesa muri mu mahe ngo muri no inare nuga yobwanyi nyina mukuru to nawe John tunaujua ni senior analyst alijazira rumshama mwita Marwan Bishara ni senior political analyst alijazira so Johnny qualify for that. Johnny is senior analyst one promoting namuzana promoting he deserves it he merits it omwami ndikora answer munargo PFF ekigombe cya bitine kandi itare ngo president and bambe kitungere intebe nkeza ba MPs abokubana no wabe narebwa ngo ari ya front page semujwa akagwa na meya kwagwa gwiri so bariyo mbombeka mukamwa bari umuchome Dr. Besige nyine mwami Samu orukunda ni deputy DC awa Shema district nokwe turi Samu ramsya baturire bahenda musyo kubakira umwaka musya then tubone kutanka ikiganiro cyitwa nonga bawazo mutibakanso program n'abarebi ba Tayari West murire kurungi mukurico mwaka nashimirwa mnonga kugarakaha ngoko babagambera ndi Sam Orikunda deputy DC awa district Eyashe
yebare ansire mu abantu baenda musyo abari kutureba atayari west atwara umugisho gumbara musye murire muta makurisi y'ubururu makurisi byone bimurabiremu usase nabo bafundire bizibu nkomar kafunzo ekayo yo mugenzi Francis babira ryo musirikare baferira abantu wabo Franka ukunyabushozo muri cyamarebe mwamimba manya yaferwa umwana mu accident nabandi binshi abashikwe heavy insasa nimwe kandi nabakuza kutunge birungi nkizobero mushiza mukuru deho na wibanda uko nawariyo naza kubwitwa na nabandi mwe nabine birungi niza guzanimwe abundi abase niza kubashikaho ahasigara mutiteja misho namatu mabare muno jo n'abantu baenda musyo nimbara mbyimena especially ku bwa Murunzori Kasese to be precise itwe muresere MPs bairere mbunkati yes lesere MPs bona bale tara including woman MP yeah for woman MP to mazire myaka actually kutandika multiparty zitandika we have never had a woman MP wainari hey kandi na bukonzo East na itekagiraga member of parliament wainari kwiheba for the first time Dr. Rudemande nuwa aribagireyo na Sara Gitungo Bareke. So we are happy kuongo of course halo habinje bitasemizi especially our senior ministers in Kasese kandi bari mu Rwanda kugira ngo mukago ubundi hagera abana bari mu kujayo but I think the party is watching, government is watching. Minister tashemerwe no Bona bilika bakuruga Kasese no bamanya njya mu Jeno Mbadi we have two ministers from Kasese and all of them are not happy. Because the umatilisto wa nupa jeyo and they are doing whatever it takes, but I think it's a long story, but now number one, of course, Chikuja kwa Chiyonga, which means automatically Chiyonga will bounce back to cabinet. I am using automatically not in real terms, but I want to really know how Kasese being a single district, so could have ministers basatu. Kind of the whole of Angole in only 5 or 6 ministers. So Kavyanga lost miserably after making a statement. Akajenda na boda bamsindikirize to anena remurale. Yakaya ajira tumukole na amani atabukuba kuba mtakora na amani mkokosa sente za PDM zunu abana banyu baje kusura baboda boda bagira kusija ukini twakuleta kwa watu wabiamega baje arali ya uko ni baje ya chonga. That's how chonga defeated that man. So yaliyo barwana ba sabire bari ne nyuma ya petition ya katika o candidate wa NUP tuwasinjire omuri Busongora South with a difference of 85 votes. Court yesterday exile ngo have a recount on Tuesday tayari West media kwa we are ready for the recount because there is nothing wrong with it. But we know who is behind this, and one time the party head shall know who is behind it. Batakatambaringa na books because kuriya karungu bakatambaringa nazo bakaba baina rimo batambaringa nazo because bingirira umukajanga what I'm saying umukalungu west abantu kuno batambaringa na books abo kuba baina rimo babe petition electoral commission. What I'm saying ena rimo ya be petition ngiri it could not tamper with the boxes independent I mean hata waina rimo akata so kugira ngo atambaringa na boxi babinje recount kandi iri najya kwihayo umuntu wa NUP kandi ataga mu position for around 20 years. So ningira ngutwe tulinzire Tuesday we count one by one because in 142 polling stations atwasinjire kamanya any polling station ni wabakajihamu kasanara but we have no problem we are with Tuesday we are on ground. Sometimes politics nziretera abantu bataba patriotic as we assume they would be. Because now what about the minister Bamarwan umuntu ayinare masinyire you wonder and sometimes either njanche bordering interests nkukuru ndo minister nari tribalism nari omwedini. I remember you kanga the first two are playing in this because omukaga wino gamba omuwanga nwata mukonzo kandi number 1. Exactly. Chairman ramsiyabana yabaramutebeka kanisa program nanye ninyenda kutwara umugisha kusima bagenzi banjye ari mu studio mu no kutwara umugisha kusima bamutebeka kanisa program n'abari ya kamera no kuramutse abantu abari ya hero ko abaturikize abari kutureba
kutwara umugisha kubakurutiye umwaka kandi nkabakurutiye n'ubururu wowe kitinisa President Museveni nko kunatsigire nakikugambiraho butwaherera kaha nkatsiga nakikuraganisa ngo naza kugaruka ha President Museveni naza kubasingira akaruru kandi uko kibaire kandi nakuraganisa ngo ntwenda kutera nupu tugimara amani nacyo kirebire nko kunakikuraganise nkakugira ngo bamemba ba parlamenta bajya abantu tubabuza kugaruka yo muhendo ngo tukuza kwika kandi n'icyamazima na hati tugushyikire nakuraganisa ngo nakavuya kubabayire nbaturaganisa nako tukakuza gukora byona bikozere nko kunabikugambira aha mbwe ninyenda kutwara umugisha kusima abanyayuganda barya hera baturikize kubasimira kimwe ngo nibebare kukore kitwabashabire ahandi katubendezo kurikizanye. And now chairman Charles na RDC nimwe muragore lanchirizo akonyona John nansire mutasingeri John n'umuntu wabutosha ndio muntu wabutosha Yasini Justin Kansara hatimu nangwe no wasingire John ogure edimwe muragore lanchirizo umuteri ya John wa mahoteli zambara ayira executive Yasini ya mseba mazina ya simu kwa wahoda member wa public accounts committee Kazo district kandi kansara ubwaje kuronga kudoshira injina sa account mu chiko wa district omambo wazo ncheze ntabasi y'abanyihanga abatirije karuni akatabiri mu wari kandi amakursi no kutera NRM mwambo wazi nyenda kumanisa Kazo district tukatera NRM munonga ahakaru yes over 1% yes so shuruhure tusinze hona katikitine 2 in 97 point 7 to 99.72 yes so Kazo tukakoraje munonga ni ntabari y'abanyihanga bari yokwe mwe bari kutera President 7 mwe bari kutera NRM Mtwari isatu John, I am the moderator. Okay, sir. mwe bari John, kutera I am the moderator. wanoza kubyegambira ibyo so omwambo wazi has a point ninyenda nakongera kumanyisa omwambo wazi mu Kazo district omukanso ya district for this time around baterire NRM faraga bearers bonka twina independent kandi last time tukatwine mbana ba independents konkate ne NRM yonka rero akarura kakaherukire aka Samuel Mugisha Gatugunda akashama no C5 ninyenda kumanyisa ngo abanyakazo ba protectingire gains kandi bashashura Samuel Katugunde byayose rakorire nseji ahabwo kuba ahabateza ubakarure mitwarena na kashanjo kwa emitwarena n'inkumisha tetira karuru nangwa Katugunda bagarika bamonjeraho n'izine rindi no manya twaturana bamweta professor doctor hatu bamonjireho nkabarema Professor Dr. Katugunda Kabarema konko muhabure ekitamu yebe yamwe otherwise abantu baba mutagetinge next time nazo okuba bamutagetinge mwambo wazi ko bamutagetinge nacho ninyenda kukisimira ba NRM no manya President Museveni akatura nagira ngo numpe turene mu ibo mu Buganda byo tukugira ngo bunne rushuba hati Katugunda nawe batwirana bamwiba myaka yona konka for this time around a protectingira karuru ntsima ba agency twasira ubururu a police haro abantu nka 30 abo twasirana booklet sensitive kingereza za independent so bakumira karuru kabo kandi nkamza ngo nekisange kwija kwarende kwija abantu kubaramusha no rwayije naija kwija we bari mu And for me, he can find you are not his spokesperson. Europe was also Yosimi Kakuru is a very good guy.
I went to his sub-county. He's very likable there. Kandi mugomboraye twaje mu wa primaries akatandika NGO yo kuyamba abantu umwa kwedinga na delegate wa Muslim Supreme Council representing Kazo to Kampala. For really yaba vice chairman or Reverend Father Yasina kama vice chairman. Na akora district is a commission record. So obwaraina account cha kalino said how much mtata konka for the record is that a question? Chiruhura na Kazo combined kasese kabachiza number of votes for president. And yes, ebyo wabugamba ata you saying ngo awoja ngwimwe mukabachize number ubatagambe cyabo Sam. I don't know why I think kutegereza ni abashabire percentage Ne percentage mtwale Sam. President Museveni akasinga karwaka ubahori mingire percentage y'igitejero kabagireba 1996 konka karuka wakati vice president ba NUP bashatu bona bari eido muchome nara bakaboraho president wa NUP cyagoranywa abanamba yakabiro mu karuru najyangwa hunyuro mukaye abaye byo kwirinda akaruka mwasingere fair square kandi uko harahaza mwene mwesimira bo. How can you defend that victory? Noreba Boaz nabari kutureba nyewe cyo tinkakireba nko kwarahaza kuruga democracy yatandika mu Uganda tinda hamya ngo araho umuntu wa opposition oresimbire nayo arukumango bamusinga genuinely ngo bamara kwa announcing results ngo aze ayitabanya mahurire kimwe abatayari West agira ati hakurugiro byarwo mu karuru nikiriza abansinga kwara abariho nuza kuchitugambira mu record tiba bagamba president utsemu president ngamba president kugira ngo umuntu aconsiding agira ati nyowe hakurugiro ko bigendere bansingire tikikabagaho cyo bo nibareba ngo bareba and which is wrong bo nibareba ngo akaruru ngo wakazamu automatically in kasinga which is wrong. Umukaruru umuntu yayesimba anatekwa kubaho owasinga n'uwasingwa under what circumstances then the church can shobora omujungu yabere na describing akaruru yagira ati kabe free and fair taragire mukabe free and perfect uningabwe perfect akoze ikigambo cy'ujango free and fair ndiyo ninji now free and fair it means ngo kakaba perfect ebinte bimwe bikuba they are expected. Is that the meaning? This is English words binebugambo y'urungereza is that but binebugambo y'urungereza because adjective no owagambere free and fair akana mango ari ikigambo perfect tarashitire akagira ati free and fair. Now ebinte bimwe omukarora ako biraba bire expected konka Boaz ikinde kinenda kugambira kandi ikinde bire first way fairness accounts for these imperfections. No it doesn't account for that konka toka expecting a perfect everything kiraza kuba perfect abuka in any case nakarura buri muntu wena atakaba satisfied harebe inte birazamu ujoti ekiti cyanshemeza now echo andi no ndenda kugambirira ngo state ningashi government constitution ya Uganda eragira ngo twaba turi mu karuru hararo government era runninga twine president ari mu office na security forces zirakora. Now abantu bamwe akaruru barakareba nka do or die thing kugira ngo ninkasinga ninga ningenda no muntu kandi aho tutungire bizibu byawe rugamba ngo babakwasire. I wouldn't want to think when yenda ngo be discussing it because imishangwe muri mukoti but I feel ngo buri omwe o security kwasire ningo wesire kwa statement hariho reason etumere yamweta kwara bari innocent naija kubishobora bamurekura konga kwara bari nico kushobora habi amvege yabiro mu karuru naija kushobora konka Boaz nikiriza nakankarabyeho district y'inkwebembera for the first time so record shema nibwo tukozere akaruru tutera akaruru tukakaheza primaries na general election hati no muntu obisire hati ne omuntu batahirire for the first time akaruru kashe boko bakoshere kuzo karuru ohura kunanka bamwisire bamutahirire but this time around tukagira akaruru ka primaries
kaba peaceful abantu ba selecting owa benda baije mu general elections ba selecting owa benda and we are at peace. Lastly, RDC no icherezo mu mutima gwawe ngo 71% ya president abantu bakatera one man one vote. One man one. Yes. Nka office ya RDC ninga shinyowe nko muntu aizo ari yakaruru nkairabiramo. In fact hine nahitwa ichire last polling station naishtamiraho barukubara. Unfortunately mwami cyagoranya akatindeho agent konga kubatungira akaruruke umuntu yargayo individual ati niwe ninjya kububara kukwata ya volunteering babara Museveni cyaguranye yihaho bururu 21 Museveni yaho bururu 216 a polling station eje inabire ndo okubabazire niko babutire aha tare sheets kandi bakabupakinga bukaza aha district tare center. So genuinely, and let me tell you boys, abantu banya Uganda no manya opposition ya neija neraganisi gurnense bahereza a lot of false hopes to the people. Now abanya Uganda bayikira, and by the way bebembezi bitatu mwine kuba careful, especially ebyoraraganisa nemtwarize yawe. Abanya Uganda baranalyzinga barebe ngo ogwe cyariyo nagamba namazima ninga riyo nabeye. Thank you. Charles, umumbantu abutukugira ngo bamanya government umunyamakuru Andrew Mwenda aje ngo John Museveni okusinga kana kusinga ngo ngaba kamuchebera ya ngo popora bindi kwabuchebera kera kutaka kiri bwabo bwa Museveni toka bachege go arebere bamuchebera Museveni tugire ngo Mwenda akavumwe mbachebere ngo kajya mu akari akabomwe ate kigambo akagira tinkwendo ugire ngo akajya kwiyo kangizire ngo agizire ngo akabari yo mu mbakebere so kwara yabayira tarumu ebyar kugamba takubimanya ansasire kumugaraka mundi abo kuba ninyendo gambe kintu cyo wabayiro cyo rukumanya ngo mbakikozere ne yokakoraki ukabura umune yuwakikora konke biri kutsigara n'urugambo mbwena tusasire Mwenda yosire nakora urugambo no mumanya tatandikira hati ni imwe kitinisa no munyamakuru wa mani konka obunyamakuru bwabwo aho yosire nabukorera mu rugambo ati tubwatandikire hati so ninyenda kumushaba ngo urugambo rwa harugambire turi muyambere arikendeze kandi arekera dekine cyatensizire tugumizemo azire ngo akabe nayenda president yabonda prime minister onde General Kenugaba ngwako nwatakutina muntu wena toka habara Kinerugaba wa president nubo umuhabara president ayine ngate kukumuhurira so umuntu we yakutambuze ibintu ibi icyo cyo nukigambo cyo atecha tusasire agenda zo mu family yabo yaronde yabarahirize imirimo tuwarukuragira president Museveni n'abarahereze imirimo okabura poko tinkwikirizana nako abo kuba yosire nahabure bitashyikire mbwene nsonge mpango mutebekanisa programu kwihaho tinkwenda tindu kumanya opposition aher kwenda kwija yabanenda kwija kwikiriza Yesu yaheza kugaruka yabanenda kwija kwikiriza bwireki abo kubanka kugandira ha Boaz turukurga nko kunana kikugambira akarura kan kaza kutandika nkaza mayuge nazaginja tukarya hagati yakwa ha kukashikira tukashikira hagati mu kwezi ningira oko president yaza kuijo witwa abo kubankandikire nkargaye biro mushanza president yejo witwa biro munana naye tororo mu Eastern nageze naza hamwe no mbitweka bya Karamojongo region kandi kuna Izraha nakikugambira nakujya mu president Museveni naza kusinga karuru nangwa nyonka bariro muri kinana konka kana kakugambira ngo tukakuza kuza hansi yanshanjwe abo kubakurigiriro ko nakozireke okunarebire ebi nagambire byona nkashanko wabiragwire kandi byona bikozire mbwe nkundi kureba umuntu narga yo nateka nagambira abantu ngo president Museveni akaruru tubaraka mukebereye mbaronda mu nshobera pouring stations zono mu Uganda for example hatkankwe yanje inatereye hakaruru cyaguranya kayine hozuru yes
akaine huzura gataine ho karuru nakam Agency mu kabari. mugisha muntu apuri nore han haba haro etuke na M to Z aha nake ya kabiri pulling station ya kabiri mugisha muntu akaine hakaruru kam na kasabante ine ho kam cyaguranye ine huzura yes Agency mu kabari. kandi twababinga bakabaraho tabayine yo akatabayine taine na kasubanto wakayire yakataine agent na mugisha muntu wakayire yakataine agent konka bakatunga akaruru kamwe cyaguranye yarigira ya mbwe nukundi kuba nindeba abantu mutaru kwikiriza ku rwe 2029 na mukago bw'akaruru katanduko mu Uganda tarho obarasingira akayija aha nezo mu ishoganyu nkayimwe abanyamahurre nkuko RDC yagamba akagira ati nyo bansinga Uwe president ova musinga mu ndana kiciriza. akandi wakayikiriza bakakayiba kikakirya record ekyo No cyure mu bakakiba. kandi Apataro court finding. zikabazo rabo ko bakikakirya record n'umuwanga hari akakakwata cyubati yakayikiriza kugendo mu mayisho ngukabarwe nkatakaito kakobaro akaito kabarwa buri kutera akaruru nubakabara konkanyo we abanyamhore boazi na bagenzi bawo abayinenteka teka nkeji nanimbashaba torko basa kuteka teka ngo akaruru bakakwatsiremu usharukire ba memba ba parliament torko basa kuteka teka ngo akaruru bakakwatsiremu aha district igana na mukago ineyo ba MP 10 emyanya yona togetsimbireho mayors na bacha personnel sisiri already to tugiro mu karuru tube twini 17 unopposed aha inupe beire ino unopposed unopposed mu mbereke ibanzo ngarice mwe beire ino mu baguzire abantu ba disqualifyingire so ebyo noreba abantu arhemfuza mu bihero mu register arhemfu yabanyankore ero kugira ngo nyakwehingira kwe batubakandogorumbu mbwene mu intekezo bucyo kwehingira kwe opposition kashi w'abanyamahoro ni mukunda kubahorereza ni kutamwabo kugira ngo mukunda korereza ki opposition no muri kuba mutari mukonka mukunda kubahorereza muangamazama go kushikamazama mukabagandara ngo muyikirize musingirwe abo kuba president Museveni asingira karuruke katarimo wandu bata katarimo wanda barubaju ba memba ba parliament bona ba NRM basingire nupwe basharukire no kimanya mbwenu ayayaya tuko barukete no kwingura ko bajye hata ko banshemereye ro munongo kamasimu John hari inshonga mpango ubundi itakaganireho inshonga ya biometric voter verification kits ebyo mbyemeza kucebera kwamya ngogu ni John ikingumu wo kubuhingire munonga kikaba icyoma kikanga kukireba face yawe ebyo matibera koze ebyo atiremo over $60 million ebyemeza kucekinga multiple voting ballot stuffing ogwo mushango twagutariyo ebyo mukonga kukora ihanga lyona ekaba conspiracy ebyo mambiyanga bitakora ihanga lyona mwebale buno ningira ngo abana baitu abatakuja kutunga mugisa gwo kusoma political science no bajja kugira umugisa mubi kuguma mbahurra abebembeza abamwe no badifeeding ebintu bindi wrongly. Yes, I understand the deputy speaker akatudefendingira free and fair election in a casual way, but that is not the exact meaning. And unfortunately, na deputy DC na sota kajitwara in the literal meaning, because free and fair tukikumanyisa quality mark. Free and fair was a political term coined by Robert Dahl of Yale University, who died recently, by the way, I think 2014. Yeah, true. 2014, at 98 years. Can we definition here a free and fair election is an election where coercion is comparatively uncommon. Comparative coercion is comparatively uncommon. Okuje mu muntu very good. Stakurebwa. Omukaruru kanu kabeka free and fair, the answer is yes.
habokuba hariho omuntu babeno bajema nguterananga konke kuboja fair as a quality mark hata omwana wawe kuri ali omuvaka kuliriza no muhabesa. We are not talking about a quality mark. Adjectives. Free and fair where coercion is comparatively uncommon. Boazi olu munya Uganda olu munya makuru olu mtezi wa Karuru halo hichi umuntu yakwasire taya titera nanka. The answer is no. So kandi yampe sente kandi na hiyo ni tar free choice kwe sente nikirigira zikwazi barazi kwanka bribe report to police. If you don't report imwe na muri umusuri hawo kuba kigaba na kiresivinga nubona nababa choice inakora aba inducement ya sente ejo choice ine bazukheire nka bribe report to police. This is our law here. Okay. If they bribe you for anything, you report to police. I don't know anybody who reporting to police. At nyowe beni nyenda kutera Bobi Wine. Bambeiro mutwaro na guhebwa RDC. Na hawecho leja police ku reporting omusango. They would arrest that person. Numangu bribe mukaruru ba erehireyo na abantu bainaremo including Moses in Kagoma, including Winnie Hanu wa betu muzanara tujya rukunjire nubatsingirayo. It was just akasente mtwali 5 mchache mtwali 10 baje baraka bribe bihayo abantu bainarimo. So court za hanu kubo provinga ngo bakwiro mutwaro kandi mutwaro gube gurwo kutera Karuru against your choice numa mwihayo. Now free and fair election naja na hanswe akisobora processes zona kukusemiri kutandika aha muheru nagaraka agira ngu all parties must agree with the outcomes. Nko kugamba hano mu Uganda na Karuru kali free and fair tubena ari mu yesa ko President Museveni akira kwikiriza na ebirigire no bakumuyo abo opposition ubo no bakira kubikiriza. The answer is no, especially a presidential level. A parliamentary alaba kwikiriza. Comrade Andrew Mwenda ebyagambire Andrew Mwenda takushira gamba bintu bingi ebyateineho bujulizi na lokakafu konko bundi nororo kutera abantu umuntu abene iza polling station agera tumuntere ni wanga kumutera so kuba Andrew Mwenda kuba kugera talo abantu abaterire it is okay and it is legally allowed kutera umuntu kutikingira umuntu predict balance manya predict balance kitasoko bera correct is because if they had predict for everybody voter turnout yakubiri 50% below 50 abantu BVVK zikafa iziri rumbuza nena habwecho abantu bakabatera Karuru babunagamu twikirize kokuba ko batwanga nibajya kugira ngo kandi ngo abana ari mbayanga. Yes, abantu twatera bataloho twatera bafuyiri hawa kitarakize miliyoni 2 hate judgment neba yamara kujugwa mu abesi kuba twabentu abantu twine miliyoni 18 za ba members hate iri 18 tuzatera konka na 8 za besta kwenda kutera tukatwine capacity zo kuzitera kandi twakutunjire miliyoni 10 bobo weno byakutunjira 2 ne 20 twakutunjira 18 habo kuba ito tukatwine capacity kutera abandi. So it makes very little logic. Nyo nintekereza bakatera burahamu. No, yes, nintekereza ngo in some areas yes halo hebikubaho abantu abitu ba NRM they exhibit a lot of extremism and which is wrong and they predict na abantu no bakoba neiza kutera umuntu bamutera Karuru. Bishop wa Ntunga Mataha na bagamba hina Karuru akayagiri kujya polling station bishop yasanga bamutera Karuru hata umuntu no soko ajuinga ngo kutera abantu Akaruru tukolo bakamutera kamwe ibwo akasanga ache kachebire ngusebo ati ngo atera kare bitantu kumanga hajira Museveni atera kare no atero hati kuba Andrew Mwenda kikugambera obunabo kanotana because by the way ningira ngo some people must be respected. We personally can't Mwenda the name no bakoba nangwa in our political space. There are very few people of his caliber, reasoning capacity, analysis. There are very few. No, I'm saying abantu n'abari willing kwiza polling station kutera halo districts tukumanya ngo bakakora na degree obutora bwine RDC wakashari oyagira takaruru tujya katera hameza kandi abaraba tizindi kubatera obwe bikagambwa Andrew Mwenda obutokumanya nuko wejo mukoti bakabara kongera just briefly nuko wejo mukoti
nimanyisa ngo abamba bikora habo ubunyacyaro tinyenda kwinkwenda kose kigambo kigumira TV ubunyacyaro bungugamba nabatera betera n'umuntu wari aloho ready nakorekana example hato bogo umuntu yanagabana nakutera Museveni hati wamureka ngo umuterire hato no wayamba no ukora Museveni no ukoro kandi president Museveni woni ngiye kugira ngo one vote one person nikayamba mu habo kuba ebi abantu bakora hano ebyoma bikafu bitakafuye they didn't guarantee that, which is not a problem. Nimanyisa message ya electoral commission ya president oba uriyo mwono byamanyire ngo ntajya gukora ebyoma ebyo abantu tubaplaninga tubata sente omukuplaningira kwibaka ruru through whichever methods cyayamba kampani ndidi bakana biba and you know that president akabagamba mu finally gamba kintu ebyoma imani cyo ngamba ebyoma bamazire kumanya ngo nibikora abantu plan yona bagiha omukuplaningira kwiba obumazima tokukimanya ngo omurugureta Kampala nanka yehere miliyoni emwe nekitweka buli omukaruwa ka hati this time around atagitungireyo and particularly because abantu bari expectinga ngo ebyoma binu nibijja kuba biritete now ekizibo kingwenda kwereka nacho obwire batwata John nakweza ngo gamba byoma ekibisire kandi kali ndio ekibisire of course ekibisire nyutimburemingo ekibisire nyuti kugambira electoral commission habukuba yone enesoko bine capacity kumanya habwache byoma binu bifire bakatugira ngo bya offline nuko bya satellite batugira ngo byata kozese fingerprint nuko face they have been doing that but for me na message ejo kwiza ekayamba my caution is to our NRM people habukuba ino so kujya kazo no so kujya kiruhura okagero utinyo tujya kubutera buona 100% voter turnout kandi tumuhe buona kuko wamuhe mitwale satu konka nondu muntu nawe wanupu achikorera heina amani ni nansa na atunje mitwaro nkaga achikorera wakisa tunje milioni emwe mitwaro 9 achikorera impija tunje mitwaro 4 iyo tero mungaro ote kiruhura chikahwakari mu mitwaro 3 so president kuleta message ni ebyuma chikayamba muno cyatsuleza aba babenu ba planninga okwiba karusuru other dubious so ekabanka immunization of sorts so much yabare munonga turi mu program okubiri kuturagarice nza kuhurira umwami Anselm reka tumure mukaci twinaba Ekaya Hotel. akahoho kararugokwe kukaransonasona nkunyije na bene iwe hati turakozesa sabundi za Wandazi. It is okay ndebire wanyirira n'abana batakeyagura kambanjurire esabundi za Wandazi zirimo birungo byo muhendo okuhumuraje no kukuhwero kumaraho burwire bwo mubiri okananuka okanyirira aba Wandazi beine Wandazi medicated soap nerwaniso bukoko aha mubiri beine Wandazi herbal soap ibyo kweyaguzo rugusyo wacha wewe beine Wandazi baby soap ejineri ndaje mibiri y'abana ejikwata mememe aba Wandazi beine Wandazi black soap okuchencho burofko mu mibiri okasigarura bobera aba hoteli na guest houses mutwarira abajenyi banyu Wandazi guest soap eina kahoho karungi esabuni za Wandazi ziryo mu maduka gono mwihanga omu retail na wholesale zikakakasibwa na UNBS abo byo mutindo abariko no mbwingi tere simu noti 383 gura hati Wonders, always wonderful. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule.
The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Omagarageseji arhembere eri kutuhindura tukabece kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwanturonde ekintu ekyo mutana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebirikuheza ombiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara no kuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Lady Valeria Vocation and Business College erisangibwa Matunga Kiryagonja tendekero eryekulidde erinnya mu kubangula emirimu gy'emikono nga bayingiza abayizi abamaliriza P7 senior eyokuna senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza. Tulina courses enjawulo ku mutendera gwa diploma ne certificate omuli electrical installation and system maintenance, cosmetology and beauty therapy, early childhood development, hotel and institution catering, ICT, automotive mechanics, business management, fashion and design, accountancy, plumbing. Tutuuza ebigezo bya Uvitab ne Kyambogo. Tulina library ejjudde obulungi n'ekifo ekigazi ddala. So nga ku nsomesa yaffe twongerako okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Matunga Kiryagonja ku luguudo oluva e Kampala okudda e Bombo. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba z'essimu 0759 22 23 oba 0780 99 0900. Lady Valeria Vocation and Business College, we labor for the future. Irakari yitu program yitu nokubiri and boys to message tuinaba Ekaya Hotel. Ekaya Crescent Hotel neshangwa kamukuza na ituri opposite na Divine Mercy Hospital zayo wanonda chance wanda cha mushana wanda cha chero bino mwanya mhangu kwemereza motoka ibeta parking space bine internet itakorgaho bino buyonjo bine byo kwerinda mwene cyo nicyo kwenda ari Ekaya no kishangaho mwene wijambarra utabona za Ekaya Crescent Hotel kandi watakumaheri buzo boda boda wena nare buzo mukozo wa tayari juti ninzari Ekaya nibo batahi bitu on program mukubiri ndebo wazi tumesije kokuna nagambire kandi nyine batahi banje kakuru Yasini member wa paka wa Kazo Cancer Rotori noye ahabwa Mijena Sub County District ya Kiruhura karuka Uganda kakaguma nubwo Cancer agwonkanozayo n'emirundi 3 mbakubota kubutunga so ya businga he deserves our congratulations. Omwami Charles Mwesige ni chairman wa veterans mu district ya Kigegwa ari abarwande na chairman yaro si wano Chagazi yeah so Kigegwa ari abantu abarwande vejurire kimwe okay ata abarwande ntwante bendera cyo mu structure ya NRM government ni yabarwande government nangwa nibo bakubibashemiye no kubabara umumbonga abo ko bano government yabo hati wo wayenda ko bantu bo yamu ata NRM twinimu akakiku k'imyeto twinimu akabacara akabarema hati akaba veteran bamba koreki kashati nakubuza ahabwe ncyaba mu abarema okatekateka ngo veterans batabamo kandi government eriye yabo kashibwa abwe ncyo takubuza ngo amahene gakora cyo mu parliament twine tunawe John naraga busongora twine mwami John wa NRM bantu twine mwami aneto answer mu dukora ayisimbira bwa yabwa ibanda municipal tebakaguzire
hamwe na Samuel Kunda Deputy RDC ahabwashemu answeremu akarura kagenzere go kagenzere ningiri bitoine complaints akwa mukamutine presidential candidate kugira ngo ida bamwe banarba mutwariza kwe umwambo wazi icyo kubanza ntibasa kubanka PFF twabire tine presidential candidate konka akaro sister parties ezabire zine presidential candidates akaro anti haro FDC haro NUP NPP na n'ibindi bintu twena turiya mu opposition turiyo mukemwe nahabasa kubara haba kubugana bari curo konka twena turusaidemo ecyo cyo kukira y'ubukuru so umwambo wazi icyo kubanza nyowe akaruru kakatandika ndibanda kutwabire turiyaho umuciro za shaha nkemwe n'icweki birsha zo mwazi abantu batunga amakuru ngo empapura zona za appointment letters ezabene zakuza kazo na kiruhura zikana zakora baraharisanga zitwarwe Bright so twatunga amakuru ngo Bright muhumuza ngo sente ezabene zakusashira agency hamwe na appointment letters zabo obabira zine bamukwata se kitwakoze bagira ngo hati yo wibanda gireze watungaho Bright muhumuza ko bareba John so abantu babibanda bagira ngo funa appointment letters zimwe tuzarabizicira appointment letters mazeherezo umuntu ori kubana ikerezo mu gihe cyo cyenyine kandi ikicereza munahanka bankigamba nyoniza kuhagira cyaguranye so na Bright muza no opposition kandi abirayisimbire no mutawuno atiketi ya NUP nubwo abire natambura cyaguranye mu Western Uganda bakabatambara hamwe so natwara appointment letters za NUP zimwe muri Kiruhura naziro wa boda boda unazohereza kuzitwara rubande nkongi wa boda nabo bazimwakiraho mu mahanda so echo kikampereza opportunity yo kugera hinashitama nketegereza karuru okukagenzire oyanagira flag ya NUP echo akaremeze nanka echo kucyahereze kubaho omwame Bowazi naza polling station ibabire nibeta chamarebe 1 polling station actually eji program shimwe no kuyamba ko abantu information asimwe Joseph Rwanenkongi akana kwesimba abo MP wa Kashongi uko yandikisa kwa hikire kuba amaze kusinga honorable Herbert Tayibo on primary zaneremo Rwanenkongi mucera honorable buginesi konka hariho esenze z'ubugamba zahanise mikono konka ecunza kukitungira izo bari yacho konka bumezamo so hato mwambo wazi mukire kandi twane champerezo mugisha mwe mutwekire form za opposition champerezo mugisha ogukushitama polling station emwe nkareba ubururo ko bwagenzere umwambo wazi ndukushikaho nkashanga bakaba kwata ubupapura ubwa mwijo mu ngaro abana bushatu abana ubona akaba kwata ubwa mwijo mu ngaro abutagura bukuba abuhereza ari kuza kutera karuru nashanga oyihireho ba agency aba bakuba bari amuryango chamarebe 1 polling station ba agency omurko gwarwe mamba egomborere yakitura district ya Kiruhura ba agency aba bakuba bari ahatebero kuberho registers ho bakabine na agent wabira rya habafu agent wa Museveni wabira rya habafu kureba ubwo bahereza kapapara ningo bahu papara bwingi yabutikingira president Museveni ushanga ruho nareba ati so niyo kunashyikireho nko muntu ahabo kuba appointment letters nyine nabirezine nayehereza appointment letter ya NUP nashitamaho kunashitamireho reka mbaze kunashitamireho mwambo wazi na making sure tubagaruka kusagura akapapura karengire kamwe ahapapura ubwa presidential candidates unabire n'inkume na bwanyuma yakaruru ahamuheru tukashanga bwanyuma yakaruru ahamuheru tukashanga president Museveni akayi no bururu 16 na mushanju cyaguranya ino bururu mukaga wabwita hamwe no 18 na mukaga mugisha muntu ayine hakaruru kamwe bwaba 18 na mushanju konko bururu batire izoba niryo rumwe genesi yo tumaramye with due respect wakaba ino bururu iga bibiru mwenda rero yabira isimbire nawe Addison umuteganda ino bururu 10 obwe tubwabanka 22 so hakaba hariho difference bwanyuma yanyu kuremesa ba president kutagura bururu bwingi hakaba hariho difference yo bururu 38 ahagati ya ballot papers zone za member wa parliament na ballot papers za president Museveni
kuzabire nizibashamwenda ijoro geta anomare of course kiri cyaburijo konka nuko cyabireho then kutabire tuyoze kaba zabashamwenda hija munywano wawe kadeideyi omu office ya chairman wa movement Kiruhura district akariyo motoka ya wishine namba zayo nizimanya oba kweto numanya kadeideyi wa kamisi na program yana tureba zikaba zirushaha mwenda Moses Rwamgoye yijo mukamotoka ka wish akatine nataga yona konka buri yomwe kana muhereze kitinosa abaserikare tino abambuzi yo norgehi wijotaha so yataha ahameza eyibabire no batagurira ho papara yabagira ati nyine order ngo akabanza yabuza mwasigaza ho butabubunga defamation actor mu koti Antwari nyine na recording za audio yaenda na Antwari so hija order yatugira ngo yabuza tumwasigaza ho butabubunga akasigara ho butabubuna nakandi karukubura kacikwayo bamugira ngo no butabubuna sebo bakaba bamwita sebo yabagira at ode yinyine ubutabubona mbukwate mu butikinge namugira ant Moses ahatu bakuza kutikinga ho katabonaka nakam atunubaza katikinga atunyoba kama banje bandagira nangwa namubuza ntu Moses emyaka yo mazira street tubaka kuhagamura mu guhurire nubakwereza abatumurumo ogwo kwija kore bugwire zikazi ryo zigendera 10 nubakwereza abata umurumo gukwija kore bugwire so ahabo kugira ngo ikibazo cyawe kirona gutwara no reka mbanze mpeze batagoro bururu buna mukaga papa so ngoma buna mukaga nhatera abantu 10 obutabu buna n'ubururu 12 obururu 12 tubukatira konka bari muteze ko karuru bamba mu bururu mukaga kandi ubururu sai 10 hachiro balance y'ubururu and you expect any sense of person kandi president natunguru buke nakugira mureke mbanze mari dero no ati iwo wabira ruko bana kubatera mukaga umwambo wazi John ko kubota kwikizana na opinion yo muntu kandi reka mbanze mari ko kubota kwikizana na opinion umwambo wazi wait can we have one debate John what kwikizana na opinion yo muntu is that an opinion to closing a talk show is that an opinion you don't close the talk show John aguma muhereze program ya kwana sizabiriza kwa kubarya so umwambo wazi kugira ngo umuntu arukura unanashembe byo rugamba but just be courteous ohurikirize let him give his his experience kiboze kuri this is a platform of opinions hati ogwo kunahereze kumuremesa kabatwineho polling station emwe ryeruguru endije rya hansi hati odeza ezitwamuremise gukora ugambara Rwamgoyengu batati kamugera nturwa mugoye haruho karuru nakamwe akuba kuza kutikinga ekirunje mwana wabire natezo bururu nkashoma nawe namugira nti ninkumanya tukashoma hamwe no munyadini ni cya person weterezia no kwa cya person weterezia namugira nti karabe nariba ngo cyakurenge kuri kishire hati iwe mureka koreki mureka bwetikingire so finally kuyarebire twamukiza amani yakwata umuhanda yagenda then ikindi cyabireho ekirikwereka ngo obu bururu bukaburi regura kunarigire cyamarebe nakwata umuhanda nazibanda direct nazo mutare center kunashikireho nubwo babire batandika kureta ballot boxes eza polling stations ezo mutawuna round bataka komarire honage nemo so abo kugira ngo kabandikire nagerere kantahe mbaze nabeho munegara kunabire ndiyo nisimbura nahurra kunabire ndiyo nisimbura nahurra ha radio emwe yo muri banda bakurangerera ngo ahari obururu 14.6% obwabarwa ho muri banda already president Museveni yasiye %9 obwo nyahinabire niga batakatagwire ka box nakam so mambo wazi akakarura kutwabire turumu ekabere script bari kugira ngo president abo kugira nazarwa Kiruhura okwafune 99 ibanda abo kugira neiba ya Kiruhura okwafune 87 so tubire tuyo mu script tubire mukaru you didn't vote namza kumboza ko kaya sene kabaza who did you vote for akaruru separate ballot you didn't vote separate ballot you vote from Kitura actually answer nanka Moses Rwamgoye yari a TV yasindika message yagira ngo answer mu tino uyaterire ari mu president akaragibanda yamanebero buri Kitura arugezaho campaigninga no kurinda ubururu bwacaguranye konka abantu bacamarebe na Kitura bakahiriza General Museveni ikina na mwenda aharigana Yasini
okusinga nahategumira enshonga eriho okunyurira omugwe. Did you win? Did you not win? Fair and square. Webare umutekano sa program. Tutira karuru kandi akubura umunyarwanda we nabire nayenda kuparticipating mu kutera karuru agirimo kandi electoral commission yaranjara tukuba surprised twanturire mbozi nkeza abansiri akwaneze twire awo kuba omuntu yakugira ngo waresera appointment letters bakamukwatira sanga akabura kutoleka kurugaha risanga kuzibanda wakazitungate ziyagabire eco n'cimwe uyazihiro wa boda nawo bamukwata tinkumanya oba kuyaza umuhire no yaterira base cirutata nazahananka mukwate eco tiyacu tushobora habo kubatinyo nashoraho mu TV nkatemba boda boda reka banza gambe niyo ninjira kubaha time nashoraho mu TV nkatemba boda boda tinkuhamya ngo abunasigo mutawuni mbara nubamanya ngo aha natemba boda boda kandi nubamanya hindukuza konke byo bozo byose nari mubamanye cyo yindi nango nubamanye shinyine ebyo bozo byose reho ntuza kubigumira omwambo wazinye kintu kwenda kushaba abanya-Uganda akaruru katirweje ombicweka ebumwe ahabiro buzubuntu shasha nabo konka nkabe nishabe electoral commission erigeyo ekore official statement aha machine zazabire neza kuteza karuru ezafira habo kuba tukubasa kuijaha tuka sijerre kibi President Museveni no mwombatire ng'amani minji kureba ngo akarura kandi katerwa machines n'ababeno bazo mu workshops za E7 ekitahamana minji munonga ebyome so eyine kurugaye ekamanyisa abanya-Uganda ebyome byo butakora hakabaho ki ako ebyo nubasa kufa konke turetire buri yomo yagambe cyari kutekateka yero kwatwaho ahabwo butargayo ekamanyisa abanyihanga President kajya na kucondoza kumanya ku hahabire mu sabotage ko hina wabire misenkana nara ko yabire mu nshobora mu procurement yes so nanye ninjenda na president ahanshongejo kandi nishaba ngo electoral commission ekikore abo kuba na hatu ntwakitekateka ngo mbicweke binupe inamani minji ekateza abantu batari mu register kandi ababire no baza kwaturwa machine zezo so esente zo myihanga zikagenda nyinji ntishabangergesho bore cya kabiri ninyikiriza ngo akaruru kagenzereje konkanyo bowazi nkakugira ngo nani discussing aha ntuyiro mu karuru hariho ibindi kuba ndebere kandi hariho kuba nagamba habwihango ko arukurumanya nabagira ngo ihanura hanurwa orarebere turukanurwa mukuru so ombururu obuturukutera nyenda kusimba President Museveni niyo nshonga habwacha abanya-Uganda no bamuhakaruru buri kisanja harimo abantu abo kwenda koresa man gabo kusinga institutions oshango umuntu ari nkacegegwa narishari nkibanda nanda ngo aragire ode yakubenehebwa institution nanda giherezo umuntu ogo ebyo bintu tukwija kuguma ntubishwekera habo kuba nibitwitira pate President Museveni ariho bwabuza ariho papa wargations zo kuyiba karuru yagira ati nyowe tinketagaga kunyibera karuru yorukiboro kutuma ngo nyibera karuru no so aba kweshwerekaza abo kutusisira pate kushanga we nanda ngo haragire ekikorwa abujoni anagambara ndise wagizire ngo n'abareba taronza kwatera yes yimwe obo bushoborozi numbuye NRM ina karuru NRM kolira abanyihanga NRM abantu nubagikunda erigirega abaPDM bur family million yesente hihi ebyekozire ni bingi ahabwacha abantu abamwe n'umushisha pata habwo kweshwereka zo misho ga NRM ebyekozire ni biyamarira President Museveni akashumye obwebembezi kuruga haruwe mpaka hansa ground buri kintu cy'ukuje cya government cyine mitendere cy'ukuje namushika ko muntu waburisho so ababo gukoresa amani mingi ntubantu barebe itwa bari umbururu shangana ndangwa deciding ekikorwa oshangana ndakuhamba obugwe bw'abanyihanga so eco naco ninjijumira ngiyo ninkoreka bice ebinde biro mu karuraka ecya kabiri
tende kumanya government okwera kwija kore ndongosereza narishi nkanye yakuberiye nteka yanje ombicweke binje byihanga turebera akarura akakuturugire mu yesterday but one turn up yo kutera akaruru neija neshuma appetite y'abantu yo kutera akaruru neija neshuma ko batira ka president n'abambe ba parliament ko kuba no kuratira statistics wareba abantu abaronzere obahabarho akarura ka president n'abambe ba parliament hato kijaro ko councils no shango muhendo gw'abantu abo kutera akaruru no gucendera kucyakubire nice basika obururo bukatandikirwe ku rugahansi bukutungama tubanze intebe za hansi tutera hansi tutera muruka tutera gomborra tutera district tuheruka abamemba ba parliament na president ahabo kuba nikija ko muntu omugisha kuguma ine appetite yakarura abantu abinje appetite bagine kutandikira higuru kandi nace kikugireta tujya sinije kirumubuzo umuntu yamaze kuba chairman wa gomborra yamaze kuba member of parliament akaruka president anachikafa anachitamusende ekikuretero butazitamu niki ekikurete cyo manyana commercialization politics abantu politics kuzitamwe byese kuzihindura eze senti hatshiwe kore no manyango ryo mutezo w'akaruru notera akarura abwe bihanga kukorire chairman rusisire no muronda habwe byakorire gomborra ye yo habwa cinoteje nogira ngo tokwija kugira manu go kutera kari ba member ba parliament nabono bakitinagira ba kansara bakuba kwa barabereho nyo wakanje kanimfa kana bansimbire nkuri ebyo nane biretwache no bamwa baryo muri itwe abatakwenda gukorera abantu nyo ni nyesiga ngo twaba tuyizire kuhereza abantu tukazo mu ntebe tukuza kuhereza abantu okutereze biragiro bikagenda mu buryo bwabyo nibiyamba mu ihanga kandi nibiyamba nihango gwiza nkomisho John Wayne disagreement sharp aha submission ya answerem or claiming ngo karuru hakabo barot staffing n'ibindi no nyowe you can lie through other things bya marogo naki yo kwati kubitegereza ko but you cannot lie to me with figures you just can't no, and you also know that to kugira ngo abantu ubururu bakaba baho mukaga munani ku busatu kandi hatera abantu 10 na bari nagamba for president uko ubururu 10 kuba abantu buterwa bunna ngo etagisa abantu basatu n'ikicweka no 35 so no manyisa gukitora abantu hakabura abantu 50 uko bakora habe hatira abantu 50 bakatera ubururu 5 hakutira abantu 5 so are you not kitura ni bakasonje ntukuswera ntukwita kitura ni ngimanya kurungi ningetegeza from A to Z halo seru ya kitura yetalumu bateze bakaruru 10 the answer is no abateze bakaruru 10 buri omwe natunga busatu kali tubakutira ubururu busatu kubakutira ubururu busatu hakugumireho bibiri obwarwa mugoye yabene nangwize batiki can't you see that this is a lie so okunyona riga nawe wenko mutubagona mago nabi now issue airing abanya Uganda twibehireho ensonga ziko baletera obutaka aha polling station ensonga zino nzoranyenda gambaho you want to be a BVVK ni want to fuba BVVK tubya bindesera ukonye tikurwa muri commission yine na munyamzale no now muramwana gutoranwa kandi abantu ko tabuzo ogwa kali mu training zabo RDC muramwana muri TV tukureto mugani ndakwetera ensonga yo kubanza ndabanga katembera Yasini tukatembea tukatola programu imwe ya balete bya security atwici bya security kanta kubitegerezaje atumunda kagamba songa za kutosha ukale mutafitiza Yasini yagamba onvere kuri two issues yatanike songa zo boro na seide na mabanza Yasini has raised a very critical issue ensonga y'abantu kwemera hari akagera ate cya Museveni cya wili nikitanga abantu kujya polling station ensonga yo kugera otunyowe president Bobo Wine no barasinga tukujya kumurangira tukujya kumukiriza ko umuntu najya ati njya gukora ki ensonga yo kugira ngo tujya kubatera nari sahira kaka wili ndeno umuntu atirihe ngufireza kwa sire ko nari ko mbije okuza cyuru acyahina nicyo cya wili
aro abantu bari bamurora bari buhuje ati mukasheshe kare umwami John umurisemba buro ko hari umuntu agakora statement n'umuntu mukuru mu government yagira ati imwe muza polling station umutemu muratemu ate bindi ntuza kureba ukutura ate bindi ntuza kubikora ijere mukarora isingiro ndiko ndagambi bara isoldier from CMI I'm a very friend of mine, a very good friend of mine. Yaimera yagira ta atwara abasazi tarata abasazi atumza kutiro tafari ko muntu nayibuza ejaje kushingise duka yanje mu Uganda boto bakomanya ngo public holiday Uganda inguri Boaz ni Boaz to komanya ngo public holiday nijumanyisha ngo itwena tutakora no musiro tajayo uko bakarangira public holiday Boaz okakora you had a show ya wazibisha ninguti public holiday ombandu bedejerize tukumanyisha ngo public office na banka nizo zikinje ili Uganda public holiday nijumanyisha ngo banka zikinje na government Jono mbanta bagamba bati including I'm saying including mbanta bagamba bati ngo shahira nzaba to aherize ara DC wa mbende nayo bari fudi cyamuzita radio akangere ati nibiva ko gambe bibyo matimu imbere gati mu mutera garukanye ko abtosha ati kinyango ati cyacuru huri cyo numwe mu cyuma so kuba ensonge kuba tuziyam tukasera kawo ketu no bwehombe itwera tuli ba movement muri cyo kutisire ensonga nawo halo ensonga ya kabiri akarunu ka January yes umuntu yariga hanu yatama majitaje na atura hanu ni intera kasesi tikutama majita ganje biro 23 full tank nkavuga nali katemba taxi nkaja kaseso mu Christmas nkarigayo new year nkarigayo ngagaruka mu hano akarumo kanje okangarayo 2012 kutera karuru nkajayo nkarigayo okangarayo 2022 kutera kandi ngajayo nkarigayo okangarayo 2008 nkaja. There is nobody who can make that sacrifice turakora ubururu mwenda busatu president parliament na woman busatu kansaro musaizo mukazi na chairman busatu LCC kansaro musaizo na mukazi ubururu mwenda tubo true mu buteye kiro cyumwe batone permanent de 26 ebiro abira mukaga December ebyo mwaka okujja kuterwa amakaruru uburyomo wena nabali umucyaro kuba abanyaganda bindi batero mbyaro byabo Christmas yebuze habwachi Christmas buri tawuni yona ne yoma abantu bajye mbyaro election day kabatakumbi tawuni kanisa bazikora so kubaja kumaraho miliyoni 10 yezo tukugira ngo munore abakama tabakutera karuru munaba kama abakama balaje karindora itwena hanu omuntu nabazo mwana wo mutima itwena tulajana so italo mukama hanu takibiha nabachurura nyine ntezanje narwara atare munyambe government erahi munyenda kureba Museveni kandi kamajira kumuru bakama ibya bakama bitukora karuru tukatera abirana mukaga and for all seats people return up and they will vote. I think muri Kenya bakaba kinyo hokare akaruka 2007 bakaba katere was it 27th of December around there bakaba kira kutera mu holiday abantu babajire mu Christmas RDC we in disagreement na answer because na laying serious allegations possibility yakaruka bazi arobo kubiha ukarangu wabiha openly omunseji eyi opposition are excited na camera because one bagira ngo man gabon camera medi incidents zone ze ziyashobora okubaho ari kureba na mishoje nangwa atakwate na akaviri ati mbino musimi yanjye ogwa akakore iki agashita present ingira honestly rangu it is a mere concoction ekindi yagira ngo mushishogo yamweta Moses ngo kuyizira hana nkaha polling station ngo yareba abaserikare ne bamutina n'abantu batezo Burundi bamutina nkonkawe yatunga man go kumukonfrontinga you see abantu bona bakandi bamutina nkawe yamukonfronting which cannot add up atibere ababentu bamutina you onagiye kumukonfronting okagiye harimo n'abaserikare so ningira ngo ekinteke ekiyaga kandi ekindi wazo mu figures okureba ngo figures ngo za president zikaba less kandi za member parliament zo zaba higher how could that happen kandi bari bo babentu batera bushatu bungaye ubutakibera president
unabire ninkunda kuriya hinabire ntatiye focus na interest. But that is also a lie because of you who are president, member of parliament, and woman member of parliament. Mshemekwana buyingana. Ukano butanguru umuntu wo presiding officer. Exactly. Ebiriro kama bena kubango kusoma. No. Exactly. Aka president bakaba kwaso bumwe ugera hotel. Bakaba akaba tebo ya president ne ya MPs separate ahana bakwa president ahana bakwa MP. No way. One presiding officer we are no. So hati echo twakira mu nechuba nanyenda kwa statement y'abantu abo overzealous government leaders ningashi abaruka statements zira necessary hariho abantu baraba excited umuntu atunge power aba excited and those are some of the things that be affecting abantu ba UPC being too arrogant ukutwara abantu ijaga kan President Museveni atwire na warning these leaders abantu muri cyo batwara ijaga ureke gambere ibi abanya-Uganda bakunda NRM no maybe gikorera now go gently explaining a government programs abantu babimanye baza kwereza karu kiri kwetagisa kwate mbundo katanga kubathreateninga ngo mwaba mutaterire president ito nzakatera no way umutasheme ko exercisinga ubugabe by the way abanya-Uganda bakunda ngo aza polling station bamuhereza karuruke aine smartphone ye atere cyane ngo yatera president Museveni akiteka TikTok hati wamweho ubugabe bwemo byangu iwe noza kamtera I mean it's creating some kind of bad impression so nichabangu to calming it down those people have power nchimarango kubahereza jo power but rekatu gikoze sekurungi kutari kureta commotion mu community. Chairman answer mwamuhure biyagamba yara ramutegeka ko answer tica answer muwenga ejo ne nkora mbwene arheche cy'abanyankore babagira ngo shitama nkutebeze na kakakore iki nkutebeze hati opposition tari answer hati opposition yone kakireba nkenshunga ngururi na rweshene ko banekozesa nko kuba kugira ngo imwe cyane cyinturani nkugambira ngo amana gabo gari yo mu kamera hati midi hati aba amana go position go na gari yo mu kuboyi bono bateka ngo kuboyi hano ko kurukwereza abantu akaruru kandi kitari kubasika amunya-Uganda ko kweza kumboyiha agaruke nyuma ayetekerezaho umuntu nomboyiha nicyo hurura abanyankore nbagira ngo amazuma gaguruka kishoba kiguruka kare amazuma gaija bwasesere mbwenu opposition ye kachikwata ombutamanya bwayo ine kintu kiyakwatsire cyo kuteka ngo kuboyiha nicyo kiragumena kibahakaruru kandi abanya-Uganda bo bayinamo ishonoheza kumboyiha agaruke nyuma ayetegereza amanyangwe iki waboye mbone nyenda kushaba answer mu nabagenzi bawo barukushana yibona cyabura agira umukoti nanda kwabara mbone hata nkakasabante ekinanindga kubuza amazima ba opposition tatabukire mutwe hata nkakasabante bakamuyibaki nkawo umuntu wo bururu 10 uwenu bamuyiba bata mbwenu urukumurwenda cyane nagera Museveni akatari DP ati norebe yo buri kugambo leta General Museveni abanyankore bayine mfumu yabo arwagati y'inshonge umugisha noreba mbagira ngo mugishogwe nkoko tugogwenda mbwe nimwe kumurabe muri yarye cyo mucyo muri kwenda kugenda nacyo atiwe ati urukwenda kwepa Imrari Museveni naza kwendeka naza kushasha ngo natoreza Museveni so nanyenda kushaba abanya-Uganda ngo bahunane bakatera akaruru kabo mu Busingi nyenda kugambira boaza akaruru akakizire yo kuba karungi nako mwakogo ubwo mwaka abanya-Uganda batayira akaruru karungi kandi kenshonga mbwene bibyo kwiba bya 2020 muramuza kajyangwe byo byabayireho bikabita kwindura karuru mbwene kwakuba harumwe mwababunani imporra mwabantu bagamba amanyogwa akatikinga amanyoriya yatikinga haruho kitari kwindura karuru mbwene kunko bana ibiro bururu bibiri tubukureta miliyoni umushanza zi president atungira mwene kandi nacyaguranye oyishye ngo umuntu ubwo bururu bibiro buturi kugamba aho buri kutikingwa nubutikingwa both sides
aho muntu ino buhagize nayongeramo no wakuza wakisogo korra president nibamusingira yo mukasheshe no mwaziyo na Kampala na okagire bajinja okareba Ruwero hati ebitweke byaguranya benasingira mu Museveni mbwe ntugiremo nabo bakongeramo so nani myenda kushaba abanya-Uganda bari yoko ngo nibatero bujuruzi ngwaka karuru nuko kakizire yo kuba karungi nuko karuru katagire mu ntaro nuko karuru katayirweje nuko president Museveni asingire ry'abantu mushana nuguzwa barukureba baka kwiho bagumize mu nebishoba byabo beti tubine ho biro kwija kubarengeza ansere abantu bona bisagurenga neby'Ugambere n'abahuririza nakusindikira audio nibuza kugihurikiriza mbwire gwawe so omwambo wazi nyabantu nabahereza experience y'inkomanyi kandi yinyereri kiryaro bo kugikereza no butagikereza kuko yihere hecho eco mwami John yanagamba eco abantu kutera uburura public holiday sore nkabira na mukago ngo abantu bona ko bari mu byaro kikakora kurigirira aha system ya movement nyenda kugambira abantu aba numanyara abantu ko bari mu nzu n'abari mu rutoke mwe n'abantu no kugera tabara bo mu nzu konka abantu abo mu nzu nagwanka RDC we nabasa kuba nakimanyi bur district yona especially omuzito za Western Uganda habire haroho polling stations eziri genuine ezikumanywe electoral commission konka hariho na polling stations ezibire ziri mu majuga abantu hariho polling stations ezibire ziri mu mashomero nke witu ibanda hariyo primary ekasibere polling station yo kutera bururu rwa side hariho na gardens zikasiba ziri polling station hariho neka y'umuntu nakora na ha district eryenyuma eryeruguri yishomero muri ya secondary muri ibanda ekasibere polling station so bakwata abantu bona bakiza bakatera burure cyo kurebera utubire turi miliyoni abernemwe yabateze bakaruta nangwa cyabaho ukashanga abantu miliyoni 20 ubona batera karuru hati buriyo bari kutera harubaju nuburaho kuza akoni kimayisanga abantu miliyoni 20 baheza kwetera iyo kareto bururu miliyoni mukaguka bwiha heru okabutekamo nubuza ko bwa bururu miliyoni 25 automatically takuza kubera kandi tarabuze ningora atabaze nkatubire turi abantu miliyoni 21 obu bururu bona burigirenka so eco mushiza mukuru gwagamba no bukirabe kishikire nangwa kikubasa na kutereza results nungi konka cyagira ngo cyabaho Museveni narara tahire kandi nawe takacicereza nico kurebera kubaherize kumanyangu buri karura kararabe omu BVVK na buri umuntu aratehe kinko mutagarka kutera handi na nakarura karabe katarabiro omwe tukakubasa kubara nico kurebera aha polling stations enyingi zona nibyo matebera shikiro omuri ciruhura kikazo wa president Museveni wo kugira ngo bakikwatereho kamera barebe president we yaraba mu cyoma abengaro za bukuru ninjira cyayanga nkatera bakweta hospital zone icyoma kikaciro tibara kikorise kunga kikaciro hata hinzi no ahamwe no kwija tibizire kugira ngo kikaza ahibembenda president akirebe muri cyuruhura aho polling stations zinjo muri cyuruhura kinde cyabire ki then a creation of illegal polling stations in Uganda of course Uganda no teko kono gambe busuko ko bataliyo ukali mu district utakuterera mutoratire na kabu oraro he comes from Uganda is registered to Uganda Carcassonne. But if we have thousands and hundreds of illegal polling stations, twaichezana na iwe okuba abantu opposition kuba twangana tujuma ziri banda ziri all district kokubagamba habwachi tutaraboine yazimwezi kaza mobile very good ziri mobile habwachi tutaraboine vote turnout ya increasing abanka 80 haboko abana Uganda batera karu wagera aho kwa illegal polling station tukatakuchia bilioni 18 waza kwete na chomwezi ya kuvuza kana answer mubuze bugufu dena garuke iwe mwenka opposition na cyaguranyi waho batujango kano hagira cyaguranyi hatoko tarwa cyaguranyi akemero mu ishogense mu kamereje yar kujango niyer kumuyamba yatugira ngo byabakama electoral commission yetakinduye tubakuza kuzamukarura kandi numukimanya ngo akaruru nbaboyi baburu kutera abo bataraho karuru ko nakararabire
opposition etagizire ngo bagibire hatimwe kumanya ngo akaruru benda kaiba kandi ijo cyaburanya akatoraganisa tujya mutaguza kuzamukarurwa abuko banako bushuma mukaretu wa muki hata nyo wambuza wacho mtu yahindura opinion ye general right ye wayino nongambe kintu wagaruka kihakana general right yawo akigamba kashikari urukwagira umwango wazi echo mwana John yagamba cyo kibasa kureba kankamazima konka ngenda kugambira buri muntu aha polling station yaterireho akandi kabasa kuba kabira karuru kamwe umbururo bugize rero we stand up waza kwitegereza voter turnout nka figures electoral commission nka statistics zono zikiriza ngo zishire think zikereza munakachi ahabwo kuba waza kwitegereza kurgira tuturana tusumya na nakarura kahwira ka 2021 noke kabekara mu covid abantu bakatire bakaba batakushika miliyoni 9 akakarura akakuturigiremo abantu ababire bari genuine abarabasire aha polling stations nibatekwa kuba bari abantu batakurenga miliyoni 6 so ahabwa aburo babenu bashoshorekamu nico kurebera biro bururu buri yahiguru koko mwambo wazi nyenda kusima abanya-Uganda ahabwo butahereza president Museveni akaruru ahabwo kuba turukuza omukaruru bakabanza basindika emitwaro shanju aharuburu polling station aharuburu sero kutwabire ntubure kiro kimwe kuzo mukaruru bagaruka bayongeraho emitwaro ashatu omusereze z'ibyaro yaba miliyoni so wagita ebyari bitwine ebiri kugendera emitwaro mushanju ne12 okabigabuzamu sente zibabire bataharuburu sero buri muntu no yakufunire 15 buri sero abantu 200 bakandi bakufunire ku mezi 5 ekiri kumanyisa abantu 200 ubona bagira ngo eze 15 zu president Museveni yatwakatuma hakaruru akana aza kutunga burure mitwari 14 John yagira nakunda figures akana kutunga burure mitwari 14 sore miliyoni 14 ne mitwaro 20 konka washanga ngo atungire miliyoni mushanju nikimanyisangu aha abantu byahire sente arahabagizire ngo nubwo yaratwire 15 nimpe cyo kureberaho akaruruka tukahicaguranye nubwo yaratwire 15 ito katubire kuzapoiling station so mwebare ubutamaha so bakarya tubatera bakarira busha murebo bwiro bwinji ekikutwita nonda ngo gambirire pate tari yawe oyine pate yojwire ebikwasireho to kubimanya atkankwa byaye nari mu kugenda President Museveni eze sente zo rugambe zizire pa sero zikaba zitari zo kubagana zikazitari za bamemba ba sero narabatuzi ba sero ejo kuzubagana zikaba ziri sente za pate zo kwishira structures zitu za pate gukora mobilization yo kuronda karuru ka pate zikaba zitazo kugira ngo emitwaro 30 kwera hikasero bete cyaro cy'abantu igana 50 bazo baganisize so nani nkushaba ngo byaye nari mu wota kubimanya so umwama ansire mu kintu kushaba pate yito ine spokesperson wayo bakadazi bayo baruho ntumanye bya pato kubiru kugenda so information yo ryo nohereza abantu wrong so genda mwembeke kibina cyanyu mwembeke structures zanyu nimwe mu funding ba members ba structures okay atumamka kuri yasine kiyagamba haraba kuturebana bamushikiro nyowe ahinagambira hinabirendi NRMK inakatabo ka register kine cover ya yero izoba ryanyu mwaziyo baketa 2014 baketa abantu ba sero yona ahacisha yo munda yakayembe babagirangu bakaba bakwase 12 babahana akacupa ka soda omuntu wawe kwasire 12 akanywa soda bakamutekaho akatike omuregister yabo kwabiro leta harije kutera karuru no mwana niwe bakazwa bakweta bakugira bowazi akaruru no kata na ruketere otijiro tinyika bahereza atakayi aha register ye electoral commission hata ahayabo nabo bakutikinga ngo gwanyire soda yaza katereza a polling station otijiro tinyika kabahereza okorya polling station kureba wabo buzabuza akaba hariho mukazi no mushabona no trading percentage no yabiragenda kakakutera so ebintu by'kugamba byora ezo sente zikazi byezo kubagana
kandi abakutureba bakazibagana ntibashimanga uko kashonje kumira karura hata yo note n'ibya polling station yo wanyu. Just 1 minute. Kuba tugamba amazima. Just today chigema John. And RDC de chigema. Anselmo Noranto bana ba movement alio. Pointe ya kama atuyum goals. Atuyum goals bila 0. Ya matele nyanga. Mpira dakika cha 8 ya tuongera na red card. Abo kuba obwine milioni 18 itano nizishobora kubura kwiga for various reasons. 13 semibija kwa karo. 18 we registered 4-5 months ago we kundile pata abantu bagenda president abakira Abraham 15 oh at worst half but half nabo kigumire hapo watu kuko nyinyi ndora nyowe nkatamu amagita ganje nyoni intera kasesi omukazi wanje natera kashonji umkanyine kutaho motoka yo kutwara umukazi wanje kuvuge yanje kujyo and so many people did that half is not simple ya twine ya kwa figures ya kwa which I agree with by the way twine abantu nkaga na basatu passe structure ya secretary general ya tuletire nkaga na basatu abantu aba tukabaha gumu 2 kagura umutwaro ni 2 za soda twabeta nguni grassroots structure mobilization gumu 2 abantu aba twabasaba ngo bagende batsirire abandi twatuli meeting hano ya region seninde yagira ngo abantu aba yabasaba abantu basera abantu 5 nimwe nimutike mukoro na secretary general na speaker najya abantu aba kuba basera abantu 5 we are talking about 23 million people we don't have those registered voters ya yicho abantu abana buri umwe no byaferire omwe uduce ngo voting day nejya kwa kanyingi twagaraka as a party twasindika passer mutwara 5 otehweri nsanzu plus konka abantu abo nkaga na basatu times mtwaro sanzu ni mtwaro msanzu ni 12 ni milioni na lekitweka milioni na lekitweka abantu abo no twakujire ngo boralo museiza ihayo mukaba wenga oboralo mukazi ihayo baro wenga oboralo youth ihayo munyanyoko wenga one person twakujire ngo abantu abo structure abantu babiri ni benji basatu one person would get 9 million we didn't get that 9 million so yes we did so a grassroots mobilization mwebare muno abagituletire konka ekibaro cyorekere ngu abantu abaterire mu 7 tebala ba structure honka ahabwachi heine polling stations mu 7 hayatehire abantu nkaga ubururu nkaga na busatu kandi hagire yo sente za kwatu abantu nkaga na busatu vi baze bagana babongera 5 vi bagabagana president in a polling station like Mbata yatunga guru abirina kamu okay na dekera but his figures are correct abantu bitu ba movement sente halo hospitals kabura hagataho eza mobilization kare after asero mizeraito na nyuma ya break nza kugarukana na DC yo program ito kubiri. Adura Modo Pre and Primary School ne ishomero rukushanga mu makenke omururembo rwambarara kandi binugo gisego mutano aharengo rwa kindergarten otireho na primary kuruga P1 okwikar P7 ishomero gine day na boarding aho abeji bamwe bari kushomana bataha kandi abandi bakarara hishomero ogoteberwe ngunu batungane ntambara okubihoma kagabo mu kasheshe no kubagarra yo mu mwabazyo. Adura Modo Pre and Primary School batire sara akureba ngo babangura umwana wawe omichwe nemetwarze ebyo bwegese burungi kureba ngo bamuha umusinge murungi kandi binabashomese merya otireho nembuge yeshanzere aho bana barukuzanira bakikikana sobwongo school fees ninge bishare byishomero nubasira buryomwe uryo muzire ningo mukuza tunga admission yo mwana wawe okurga yishomero muri makenke okurugurwo kubanza okushyirwa mukaga shayibiriza kasheshe okwisya shayi kumene mwezo mu mwabazyo sente za registration nemetware shationka umusende shiringe ya Uganda nyabara wetwara umwana wawe Aduramo Modo Pre and Primary School otiza kwefuza.
Leeta emmere ogire sinaye nga siraba kawaka weekali wano. Teweerabira leeta bubiri. Sumulula buli alina akacupa kyokunywa kikwongera amaanyi kinywa kufunamu enjawulo kiri ku mutindo w'amanywamu eyo kalimu ebirungo bakalunga kyangawuzi bagiteekamu eri omwo ombisi gw'enjuki nagwo gusanga omwo kagaba waaka kanyweko n'owulira waaka kombucha drink kyekyokunywa ekisinga byonna era nga kikolebwa kampani y'ekyama Enterprises Limited. Kati gwakyetaaze tufunire ku namba z'essimu zino wammanga 0701 734 oba 0783 10 38 waaka kombucha drink gw'oba yekka. Ona omplotsi 15 nomsho ezamiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi kwinena plotsi nunje zindi omyanya mirungi amhanda yona erukutaha no kushora muri mbarasi Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000,000 Masaka Road Robiyenje ya Haspira $2,300,000 na Kanyarye $8,000,000 Kabare Road omuricece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyo $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashura hitreka echa pasenti ya 30 rere zirasigaye oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zaitumbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye biri kucira esimu not mushanju ataruna mkaga 85 Amity Realtors Limited. It's happy time, Chomelo. Bathing time, Chomelo. Bulira bulungi, Yamasiga. I feel so nice, sing chom 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 chom, Chomelo. Again chom 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 chom, Chomelo. Ono yekyogero waffe kafulumu kujjanjaba endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jeri biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Daily West irakari yetu twakutangira umucyeka cyamperu icya programu eji eyo kubiri ndi Boaz tumwesije batahibanje omukuru RDC Deputy RDC abwashema owitini sa Sam Olikunda umwamito nawe John naraga busongora zamu turukwenda no kuja kwendera harenjo ngitagambaho flags zainaremu omyanya mingi kukuba zitungire zigarike zarabamu na mnonga level ya member of parliament. Maybe next week turagamba ha local government konka hati kat concentrating ya karuka president. Okay.
Ari West irakaritu otasere mukache ahabwa ko akankarabamu etikakarabamu paradisi yagabatize ngo ibite bakabyeta fair tukakubara mu konka hiya ahabwa program kubiri icyuka cyitu cyamheru that final stretch omukuru Samuel Kunda deputy DC ahabwa shema tonawe John aragabusongora umwami Charles Mwesige chairman of veterans cyegegwa muri toro hamwe na Ansel Mundikora korwa PFF kayisime nabo ameya wa Ibanda municipali musanzu ni chwa Ibrahim na musanzu ni mbikar ayisime n'umwami Johnson Kanyomoza nuwe chairman wa nuwe flag bearer wa NRM kandi ni veteran nka Charles Mwesijogo konkana former mayor wa Ibanda town council zenamba yo maheya atongana omwami Murinde nawe kwa yo mukaruru so ntwenda kugamba cyamheru ebendera za NRM nonga ahantebe izabanyishengero nyingi zarabiremo kuko bazihirwe RDC echebenderezo echo abantu bakambeto muitangu primaries kayibwe batabatungire bendera out of 10 like 8 or 9 abantu basing yes nkuko nanagambire ibintu byakaruru free and fair of course hari abantu ababene ba complaining on biro bya fraga bari complaining genuinely uri kurangwa karabire fair aka primaries konga kandi hari ababire basinga genuinely because ijuke akanakarura kabere kariya akomugongo kandi kuchira mnonga abantu ababene ba complaining ngo akaruti karabire fair abamwe bakabangire kwikiriza defeat bakiriyaho ba negotiating with the mind hati bansinjiro primaries obuni nijanka independent nimbasa kwihaye so kongati bamango abantu already bakaba kozire decision yo kugira ngo nibaza kuterera abandi and that's why no shangangu almost flags zona last election generations zibirins dia karura apart from a few incidents so konka ningirangu it was this kushango umuntu atikirize ngo bamusingire akaje they can trying ogundo murundi azoko kutryinga yenda ngo abihe party ajati banyibire bahindura declaration such but these are event bemera wanye basingire minister independent Honorable David Bahati yes like Honorable David Bahati Kesimba kwisimbire bagira ngo primaries zigendereje some of us believed it some of us we agreed with him kunga kutwa then later twara abantu batera karom general elections kubatire general elections unfortunately akaruti karabamo so we believe ngushware uko abantu babene batera primaries nizo decisions zibakozire general election without many changes. John, any surprises antebeza aba members of parliament abagwire n'abayizire a few names if you can just pass it. Yeah, no tukahanu kugambira twagira mu primaries ngo haro haba ibisumya cyane kuiba kubara figa zona toto guna abasindiri konka bari abadikira yingire hasingo ngarwa mpara ukarora ka time Julius Karhanga nangabira ukangambira agira bati figures zibasomera hari mutari center buri yemwe kane koraki bakwata bwana bibiri bwabe buri mutari center ngo mutari ba data assistance bakajamo illegally via still in prison bakwata registrar bakwata buri konka results za goma ziri kuziri so independent wagarikiri need ya singa because there was a lot of wrong things that were done. Konka henji flag of course na hand halo flag sevinjirwe circumstances nyingi halo abantu abene bagira ngo ibas abantu bembenda muzeyi akaruka muzeyi abantu benje akaruka president ngabakiri ubuntu so umuntu abene amara kutikinga halo bas agira tati kandi cyajya kujya kunta handi nikirika ngo muzeyi na bas no mukundu utakumkundu ujye bas hano mutawuni of course Wahani Mwinempaka was in a very comfortable area wakata in opposition ya amani ebya answer mebyana abiha ngunorora ngo Breta kana akasanga kwamkwatara sanga Breta was arrested in Rwebukona here in town I don't know where answer just tinguma cyangwa and answer is always sober tinguma kandi chukumutana maniza akaruruke bakatire na ka MP no ma MP bana municipality na katero same date on Tuesday uko bakabatakatiraga
So I think it is the only stress he's having. Because Kibuleti was not arrested in Sanga, he was arrested in Goibon. So surprises in Ninjiti's role, major one was Anita Akalango, Yagambera Amongi, atimbaje kusinga rigaho gumu mu kabineti, ukaruga kuri wanyu ya Yanga indeed bamusinga. Major surprise endi ni nomba tumao kutunga ba MPs batano in Lango in Acholi sub-region. Kandi umwe akarugo mu Uganda kikachi takabahoga. Major surprise of course in PFF ababene beta ngono ba amani kutunga ba MPs babiri. Nendi surprise ni ANT, the only political party kwedimba general beta ni MP no. Hata igire yagira MP yo mu in Bunyoro sub-region. Surprise ya Gerard mu Bunyoro no babiri. Aba ANT? Yeah, I think the one was declared. Unabandize kumanya that day was Gerard Karhanga very independent. It was a surprise. No, that one was obvious. Abukuba n'abakuru abantu team itakwenda gamba naye kayimpozinga umuntu abanyatunga mu iyo na musimbuzi akora akavuyo kona bamgira ngo ahubwo mutamugambaho bayihamwe abandi abana babona babihamwe but it was sure deal konka nawe akakora technique obisanibye akateze bisanibye independent yataita Museveni Arwad and for that worked for him. Gerard and our money bakashaba one. Yeah, Bakasaba was supposed to win. Bakasaba wanka. Bakasaba na win record. Inwe ali omwe ombantu abasingiso bururu buke omu primary no mu general 15 rusanga umukaruru ka hano akayine mitware 5 yena wene 10% kandi asinga bato bakasaba ababe batakumanya no babe bamwanda ratinga bamweto munyacyaro barigire nyabushozi ngo munyacyaro takutegeka ngo 10 ntari musumire ntari ito bataragira ntari tutulubanga aba twabagambira aba ngono ba ambassador twabagambira imwe basije ahubwo musayide mu byo munyacyaro mango arigire mango arigire ngari itwera kula hari tawune buriyo makaraga hawe tumwine akarigo kukigezi urutehe ndakaraga nanka kuri ibana kaya kwachebeze akaraga za kazu itawune nititwe nabashe ngo nayita bitekerezo ngo mutamuhanga munyacyaro bito twashomera ntari kandi ntari dire kandi abo akaza nahari abahari ansere tendere program interview ya MPs ene so ekiwano gamba hecho ekyabendera abatire atoreba obo bururu babuyo bwa hansi bwa communities so member wa parliament mu constituency abantu nibanu bakumanya nibamanye byo bakorire nibamanye byo tire no baraganisa nangwa nibamanye nebo abaraganise bikakuremo kubishikira so iwe cyabaho ebendero kagitunga kuko wagitungire hariho possibility yo kugira ngo twazo mukarura ka genero nibabasa kugikunagisa then bagambe cyamwizuce no so kuba MP ngo mu rugo kugesa no sabaga ukora magana mu rugo abega parliament myaka 10 umwana wazi areke kwenda kumanya sawa ecyo sanja ekituriyo nituzamu hariho ibintu bingi eva kwenda kurabya on parliament ecyo kureberaho umwaka gwe 2023 president Museveni yabachikurire naza kwibari ya barut konka nakubatine mani so on parliament eje iturumu on parliament eje itugiremu hari hekiragiro ekibari kwenda kurabyaho okugira ngo president atandike kuterwa ekibina atoranwa mu kibina ekirabe kine ba members wa parliament zibingi haza ecyo kitenso kibire nikiza kuteganisabwa habo mu parliament harimo ba members ba parliament abo opposition n'abarshapu iwotagira ngo kugenda kwa mwizuce hakagenda Semuju hakagenda Mpuga hakagenda Mwanga Kivumbi hakagenda Abdul Katunzi parliament kikabatwire mu bikuraba kama 80% hakagenda Abdul Katunzi interview byona bibire deliberate okugira ngo bitakatigana cya president yabena ayenda chairman tendere program abaravire mbweno ikintu cyo tugumireho bwoyira endwara stile inani kugambire ryo mu opposition teri endwara kwatsira abanyayuganda bona bayine ndwara ebatembere obane ndwara yo bushero bwarigireho tarho umuntu wena kurga hantebe ya chemanero C1 kushika hantebe ro kumariro obar kusinga kajya tubansingire numuzo mu kishayi omuntu asingwa hato bwo bururu bwo mugongo harho namazima harimo har kubamu konka tikiri kuba myanya rengiri 10 konka noza noshanga abantu bona buri muntu weno wagira mu karuru ka primary wena narangu bakamwiba
tugira mukango bakana batugambira ngo hatuburi bakatwiba bakana bateza obwana bakana bateza abatari mu register hatubaretse ro register bagita hatumbe nimbuza babebetse imbiro woyito independent n'ababuza tukabakoraho ngo mureke kwije mwajya ngo bakabayo mwayo buri muntu wena obaire no riwo nko mnyamhuri buri muntu wena be naza radio agambira ngo hatuburi bakansinga abo baba kabanyibire hatarwa akaruka ka electoral commission akamazima hati niza kusinga karu already bona babagarikireho umurundo gwa kabiri so nanyenda kushaba abanyayuganda bari yahero ko abaturikiza ngo twikiriza no muntu twarasingo ikirize ngo bakozereki bakusingire ahandi ninyendeza abari yahero ko abaturikize umwaka musyo go usinge nihore yakagamba ko kusingura mu izina rya government yabare mnonga Boaz ngo kubanza ni liberation day. Of course ibiro abiri na mukago ro kubanza tujaguza ikiro cha liberation okwijika national resistance okwijire ombwebembezi hariho byinje bikozirwe ibimwe nkatayari stage yabetariho mbarara hati tugamba inseri kutureba nimbendezo kujaguza kurongi nienda kubasima kora mu karuko businge kandi bashaba ngo tugumize mu supporting government programs kandi tugume turinda businge yabare mnonga yabare umwami nanga wa Amerika yagenda abihira abantu bagenda ngo aba MPs bari basiniya ngubo mawe babihireyo mawe wait ngo bihireyo mawe abo kugira ngo bene bakwenda kutanga babe bari bakatanga ki ebya government bene yende batangije ikimu ikibuzo wacubuzo and it's a rhetoric question it doesn't need an answer kwenda bwana why John twine numbers John wabare answer mu msijondo kanatera mutu okutayira answer mu natera umuhanda gwe aija ahebiteka kobi na muhato mu position ngeni wasigara ka basigara bona iyo mwe bakamugura ndijo akagabarira mu yayi and something like that so you remain when baza kumusinga ha birabe na wabare answer mu kutayira chairman tas message wabare ku gatoro uje kutayira wabare umwami tunawe John ukorwa busongora kutayira wabare Washington Samuel Kunda deputy RDC Shema program eji yo kubiri kandi tayari turi TV y'abantu bona bokuba ugunaraga ibanda ugunaraga kigwe John Toro ugunaraga busongora ijana gwenzuru nyoni nduga kigezi kakuru ya senior naraga kazo so twine nkore twine Toro twine Rwenzuru twine kigezi niyo nanye mbi wato so Rwenzori not Rwenzuru those are two different okay Rwenzori sub-region so tukoreka ngo twatwina abantu korwa mu nshonda zona twenda kubebaza camera person witu kato yabare kuto kwa television birungi umwambita no yaba ari mu control room kuta ahambeho kandi producer witu Martinebi n'abandi Boaz wa Mongolia twineka ya hotel turebane wa mukagoro kwija obanganise ibindi byona konkamukama inamani Weekendeji aha Tayari West nikushera n'impeteji ninkwekitinzi nombiro gwanje ninkwebintu banje byone yo munsi mwizina rya tatito niryo mwana niryo moyo rukwera amina wano ndakumuyora muyore tikinesho abo ko iki yakora igihe byinshi mu misiza n'ibyisha wicika intege tuzabaho neza umunde ngukunde tubyizihize genda kusima umwana wanje kweba ari izuba kwanza umushere ubukwezi